Palo deșuștar ber. Gelium upre palem co Jerusalim e Varnavaja. Lelum mancar etite. A gelium upre palo откровение devel, em objastingium samo posebno e ugledno odačenje baši o evangelije kova propovedinavale maškar kola su na evreja. Zada tena iklo deka prastava ili deka prastandilium kočučo. Ama nije otit koji sine mancar iako tano grko, na sine prinudimo te obrezinalpe. Baši disave hoav neprala kola garavindor kuge. Emči gepe zada te diken amari sloboda koja su isiamen ko Hristos Isus. Zada te čivenamen ko ropstvo, kaske namuklem nijek momenti nitu pokoringemamen lenge, soske manglem zada te achol tu mencar o chachipe taro evangelije. Aso kjerla pelafi baši kola so sine računime sar ugledna vodačija, savete sine nekogaš mangetano sajek. Odevel nadikela emanušeske komuj, ola o ugledna vodačija ništo nadodange mangi. Nego naprotiv koga dikledeka mangetano doverimo evangelije maškar o biobrezime, sare petareske maškar o obrezime, soske okova koji kerala buti epetreja baši apostolstvo maškar o obrezime, kerala buti mancarda baši o paganskom narodu. Em koga halile i blagoda su mangetani dendi, o Jakov, o Kifa, hem o Jovan, koji si ne računime baši stubija, dengeamen man hem Evarnava o desno vas, sar znako baši o zajedništvo so isiamen. Zada teđa amen džiko paganskom narodu, a ola ko obrezime. Mandar samorodinge tena bistra ečorolen, baši kova isto meda dava sine sa mandar zada te keravle. Ako go Kifa alo ki Antiohija, sprotiv saljumneske anglomuj soske trebala sine teovel osudimo. U stvari angleder te aven nekoj taro Jakov hala sine e neevrejsko narodoja. Ama koga aleakala ov povlečingjape hem cidingjape tari dar taro obrezime. Hem kerenajne dujmuea olea hem ojavera judecija, agyar so olengro dujmuea lipa cidingele hem e Varnava. Koga diklum deka nađana pravo spremo čačipe taro evangelije, vakergium ekifaske anglosarine. Ako tu koji sijan judeco živi nea sar o narodo so na evreja, a na judesko, sar šaj te čive e narodon te živinen judejsko. Amen sijem bijame judejcija, a na grešnikja taro narodija koji na penđare ne devle. Ama pošto džana edeka, o manuš na opravdinela pe staro dejla je zakoneskere, nego samo preko i vera ko Isus Hristus. Em amen poveringem ko Hristus Isus. Zada te opravdinamen tari vera ko Hristus, a na taro dejla e zakoneskere. Soske taro dejla e zakoneskere, na ete opravdinelpe nitu jek manuš. Ako hem amen do evreja, mangipaja te opravdinamen ko Hristus, araklisalnem grešnike. Da li tano togaš o Hristos tužitelje grevoskoro, durta rodova. Soske ako palem zidinavo kova so rušingumne, sikavama sarokova so pagelo zakoni. Soske me mulum preko zakoni baši o zakoni. Zada te živinav baši odevel. E Hristoja sium kovimo ko krsto,
еме веќе на живинава, него о Христос живинала ки манде. А о живото сака на живинава ко тело, живинава преку вера е девлеские кочаво, кој замангляман ем предангјапес пес башиманки. Начивава ки страна е девлески благодат, соске ако и правда вола преку закони, тогаш о Христос му го кочучо.